na Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus. Ia tempo neba Jesus dehan baya malugum bot. Reno lalehan nian hanesan dai ida nebe ema soe batasi. Hori dara ikan sira ki no bot. Nia nakunu ona hakai nain sira dara batasi ibun. Tur tiha sira hili ikan diak sira hori tau hamutuk ihalafatik. Ikan nebe at sira soe tiha. Sesaimos nune wangira mundu to ona ni rohan. Anju sira semosu hori haketak ema at sira kusi ema diak sira. Hafoin sira soe ema at sira ba ahilakan manas. Iha neba sira setanis no rung nehan. Imi rona lolos buat hirak nehotu. Sira hatan. Amir rona. Niedihan tan basira. Tan ne escriba sira nebe matene kona ba reno lalehan nian. Hanesang umanain ida nebe hasai buat fong no tuan husinya rikusoin. Hanoring hotu tiha waik nanoik sira ne Jesus husik rai neba. Lia maksoin. Renu lalehan nian hanesang dai nebe ema soe batasi. Maluk fiarnain sira mak hautane as ya Kristu niedomin. Evangelho São Mateus haktir maita konaba parabola idane. Hodi halo comparação renu lalehan hanesan pescador ida nebe soe rede edai. Parabola idane mak ikus ona husi parabola hitu nebe Jesus haktir durante ia Evangelho São Mateus nian. Ia Jesus nia tempo, ia Palestina, komunidade barak mak halau sirnia moris hanesang ema pescador ia Galilea. Evangelho ne apresenta mos ia cidade no aldea sira nebe basic ia Galilea. Hanesang cidade nebe conhecido o pescador mak hanesang Cafarnaum, Magdala, Betsaida no seluk-seluk tan. Ia fatin sirane haloita hateke utuan bakotu kata primeiro discípulo ne mesa pescador de. Tamba wangira bolu Pedro no Andre ia tasi ibung Galilea nian wangira sira pesca hela no soe hela dai. Jesus bolu sira no tuir keras Jesus. Ia tempo nebamos Jesus hetan Zebedeu ni oang naing rua João no Tiago hamutuk hela o sirnia aman hamos hela dai. Mai be wanghira Jesus bolu sira no sira husikera sirnia dai hori tuir Jesus. Jesus dehan basira. Vinde comigo e eu farei de vós pescadores dos homens. Na Jesus haktuir parabola ne transmite ela pontos importantes ida kata reno lalehan ne baema ki no simples sira. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Maluk sarani doven sira. Ia perikopa Evangelho São Mateus niang idane Jesus haktuir no compara parabola idane baseaba situação no condição real lorong-lorong niang nebe sai nudar profissão e serviço povo niang ia tempo neba. Basa Jesus hatene karakter povo niang tamba nudar agricultor niaknar oinsa kuda no kare fini. Nudar dona de casa niaknar mak oinsa halo paun. Nudar pastor niaknar mak oinsa taumatan no buka tuir bibisira nebe lakun. Nudar komersiante niaknar mak oinsa fang no sosa sasan sira. Nudar pescador
niaknar lorong tamatasi hodi kair ikan. Ho experiência moris hirakne Jesus compara parabola idane tamba povo sira hatene no compreende dia kliu. Nune mak Jesus ohin usa parabola idane hori compara kata renu lalehan nian hanesang dai idane be ema soe batasi hori dara ikan sira ki nobot. Malu doben sira mak Kristu hadomi. Ho evangelho idane hau ia fotografia hat nebe hakara khatur baita bot sira atu ita refleta hamutu ia lorong ida ohin. Pontus refletivo mak hanesan pescadores rede mar no peixe. Malu fiarnain sira ita hahu ho Pontus dauluk nian. Pescador wain hira ita kuliah kono pescador ia parte soedai nian ne haturu atividades ida nebe precisa equipa lao serviço mesa e pessoal. Tamba soedai batasi no dara sai mai tasi ibune precisa lolo liman o de serviço hamutu no comunitário. Nune ita teke fila fale ba milagre pesca milagrosa nian. Experiência haturu kata sira pesca kalan tomak nunca hetang ikan ida. Mai be ho presença Jesus nian de hamba Pedro atu duk in altun etama libatasi larang no soedai ba. Mas que moço discussão ituan mai be Pedro confia ne mestre Jesus no ne soeduni dai. Milagre acontece odi sira hetan ikan barak to redimos atu nakles. Hafoi sira bolotang ne maluk sira atu tulung sira odi lorisai mai tasi ibun. Tambane evangelização e anúncio reino de Deus laos atividade pessoal e solitário. Anúncio reino de Deus ne serviço coletivo equipa foliman bamalu atu haklaken. Segundo ponto, rede. Rede mak representa atividades missionário uma creda nian. Instrumento nebe pescador sira usa o de pesca. Rede forma os pontos barak no ia ligação bamalu ia sistemático wahira kar ikan sela saitan. Ho presença mundo digital nian sente simbólico rede makasti utan basa ita hanoindet kona ba rede social no internet nebe bara. Tambane ema hakarak usa rede ida narang ita hotu ne ligação alias TT balu fale hakara usa rede hetan dia kliu alias telemor. Selu fale hakara usa rede selalu di hati Telkomsel. Ida nema rede mundo nian. Mai be rede nebe uma creda usa odi realiza nia missão evangelizadora atu bele integrado no metin liuma educação educa ema matene iha kakuta no fuan catequese atu halo sarane sira hatene lolos doutrina creda católica nian no fiar metin iha Cristo. Serviço caridade halawação caridade ori tulun maluk sira nebe precisa no seluk tan. Ida nema crede nebe uma creda usa ori realiza anúncio reino de Deus nian ba cristão sira. Tamane maluk sira maita usa redi tete ori liga no habela maromak ne futar lia fuan bae mahotu ori telemor atau emahotu hetandiak no moris feliz no hotel Komsel halu sira ne fuan da rai diak e rai bokur atau maromak ni lia fuan moris no hela meting bana fating ia sira ne fiar. Tamane hogarante no fiar katak maske mundo se lakon mai benai ne lia fuan se hela meting bana fating. Terceiro ponto, mar e tasi.
ita hotu hatene no conhece dia tasi. Tamane haktuir biblista sira tasi ne representa mundo nebe fo perigo no fo risco ba emane moris. Mai be fo moris no benefício ba povo sira ia tempo neba no dar pescador. Tamba povo hebreu sira basicamente moris no dar agricultor no pescador. Wainira tasine revolto hasoru ita haturu imagem crise no problema no mos perseguição nebe contra povo de Deus. Mas be no dar cristão nebe fiarmente ia Jesus que tatau no hak fora. Basa ita hare fali ba experiência apóstolo siranian wainira hamutu ko Jesus ia rolarang halau sirne viagem ia tasi. No tasi hahubot no atu mod sira buka atu bolo Jesus atu halo calma tasi. Tamane confia em Jesus wainira hetan problema no crise ia itania moris. Ponto ikus peixe e ikan. Wainira ita soedai erede ikan hotu tama ihalarang tanto dia no at no dar evangelho haktuir maita ohi. No fim, pescador sira se fahe e haketa ikan dia no at. Haktuir ona kata serviço pescador ne precisa equipa e grupo. No ne maromak ne salvação ne baema hotu tan Cristo mate no morisias atu salva ni humanidade toma. Tamba ne evangelho ne tem que haklaken baema hotu no banasang hotu. Idanemak missão universal uma credanian kata transmiti maromak nielia fuan ba criatura hotu. Basa Jesus dehan ona wainira nia bolo primeiro apóstolo sira ori dehan. Farei de vos pescadores de homem. Malu sarane sira ma Cristo hadomi. Relaciona o evangelho idane e ele sambalu nebe ita precisa aprender no fote sai hanesan questão prática baitane moris. Tambane evangelho hanoringita atu halo discernimento. Buka decide entre buat neve dia no at, o decide no hili ida dia baitane moris. Hakarak moris dia e moris at. Basa emadehan, hidup adalah pencarian. Morisne katak buka, nune morisne laos mos fasil, mai be luta ida ne nakunho preocupação oi. Bas ba ising no klamar nian. Tamane ita buka ne laran ita siasoru dia no at, solo no susar torang no kaman. Basa itanya moris atau hetan dia no at depende baitanya escolha da vida nebe ita rasik escolha. Wainhira hili dia simu dia no wainhira hili at simu at. Hanesang ohing parabola soedai batasi kar ikan hotu hafoin hili dia no at. Husinemak foi decidi katak buat dia setau hamutu no at soe bat liu. Sa ikan ida nebe dia qualidade atu nai ni anzu mai haketak lori ita bamoris rohan laik no hetang solo hamutu honai maroma. Nune keta sai ikan at atunai ni anju soe ita ba inferno no sehetan terus ia ahilakan manas ia neba sira setanis no rum nehan. Mai be sai ikan dia hori hetang reino lalehan ia de domin roman pas nok solo hamutuk ho anju no santu sira iha reino lalehan. Tang ne decidi no laoba
laiha ema ida mag foi inferno bao. Assim seja.